muti walowo mingisero mgana lona FM wo vula ntsena kumbe na wena se hi hlanganile namuntlha eAfrika wa vulavula ku ri ravunharhu siku ravunharhu ra n'hweti leyi ya Khotavuxika lembe na 2026 ni khalanga Pat Mathebula ni wa risima wa Jimo wa xitlhangu wa xingiritano wa Jaja na makonelo wa Ndandadzi ni famba na Ncindani Eric Mabasa ku nga ri vaseni ni Ncindani Eric Mabasa yena famba ku na yena nhlekani lowu timhaka titele kambe ta bula hi tona andaka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mingisero mgana lona na FM tani sweswo ni nga vula ni ngeri nongana ku Afrika wa vulavula ku sungurile ni ku haxela wona tweak suka studio 2A ile Polokwane nhlekani lowu wa Xikwembu kona nga yingisela uri kola Gauteng Mpumalanga ana of West Limpopo na wikuma ku audio streaming ya mgana lona na fm.co.za so ku rin'wana tshame ni vula kwala ka nongonoko lowu ni ku van'wa tipolitiki a va na mhaka na vumundzuku bya n'wini va na mhaka na nhlawulo lowu tako leswo nkarhi wun'wana na wun'wana loko va ka va endla swilo hambi va ka va mi lunghisela vumundzuku kambe va va kha va languta nhlawulo lowu tako nhlawulo lowu tako a ni vuli ku nhlawulo lowu tako ku fana na sweswi lowu tako ni vula lowa wa n'hweti ya Hukuri no vula ku nkarhi wun'wana na wun'wana ni ku va ku ri na nhlawulo lowu tako va languta sweswo loko mo twa mi jekanjekisana loko ku vulavuriwa no 2029 2020 a ku langutiwa ku ku langutiwe ni vula yini leswi na ni vula ku hi vulavule ngopfu tolo hi swilo swo ka hi nga swi tivi hi khombo ra leri ri nga humelela va ka Samba hi vulavula ni ka ni vutisa ma swi tiva na mi khoma la mi tshika mi yimala hi yo mhaka va nge vutivi byintsongo byi na nghozi se ni vula leswi hi mhaka ku tanihi vaaki hi hanya aka mbangu wa tipolitiki kambe hi nga pfumeli ku vanhu va tirhisa tipolitiki kumbe vanhu va tirhisa leswi swi humelelaka tanihi vaaki ku ti vuyerisa vona hi tlhelo ra tipolitiki hi nga pfumeli sweswo loko ho ze hi tikuma hi ngheni kwalano hi ta va mahlonga se mi nga pfuki mi ndle xihoxo xexo xa ku mi pfumela ku fana na vona va lavaka Samba na mikombela loko ku ve swa koteka vulavula na vanhu ntsena mi hambana van'wana tipolitiki loko vo ze va tirhisa vito ra tipolitiki vetani mi swi tiva swa tipolitiki loko mina no ta namuntlha sweswi ni fika ni ku ndhawini la ka Samba ni ri Patrick Mathebula eventleni ku no ani hambi ka mi nga swi nga tiveki ku ntili a no ta ku ni mi pfuna laha mara loko vo ta se va ku hina va munghana lonene se hi ta na swithombe na yini hi ta teka na vheta mi swi tiva a ku le ku langutiwa nchumu ku langutiwa ku nhlawulo lowu tako hi ta endlisa ku yini kambe hambi swi ri tano tolo hi vulavurile na muteki wa mahungu wa nhlangano wa haxo wa Afrika-Dzonga a hi nyika xitori ku ya hi laha va nga hlamuselaka koho va ndyangu ni lava ku hi pfala mhaka leyi hi nga ha vulavuli hi yona a hi mhaka yo tsakisa a hi mhaka yo tshama yi ri milon'weni kambe hi nga dyondza yini ka yona hi nga dyondza ku a hi tshameni minkarhi hinkwayo hi ri ka leswi swi nga lulama ku nga va ku ri swiendlo ku nga va ku ri ku vulavula loko ho endla tani hi ta va rixaka ra kahle se hi ta vulavula na maphorisa kusuka Western Cape sweswi namuntlha kwala hi twa ku kahle hi ku tiva ka vona ku endleke yini nandzu wu pfuriwile swi fika kwihi hi ta bula na vona sweswi kwala hi hafu ku bela awara ya 12 hi ta tlhela swo famba ku ya hi laha hi nga kunguhata kona hi bula na mutivi wa nawu ku switandzhaku swa ku hangalasa mahungu lama mi nga ri ku na vumbhoni swi yime hi ndlela yihi hi ku xikongomelo ku ri ku hi hetelela hi dyondza la i ku tiko ro jeke hi swi leswi vanhu hi nga swi tiveku haveri n'wana ni rhumele he vanhu se mhaka leyi nga ta yi languteni yin'wana hi leyi tiko leri ra n'wina leri nawo yin'wana ni pfuxiwa hi wun'wani bava mpundzu lowu na hi ni pfuxa hi maveriveri hi hetelela hi ndzi nga ri a holova loko hi kha hi vulavula hi foni ku
nga ni pfuxa hi ku awu mara leswi tlile swi na ntiyiso leswi swa ko hi leswi i ri ku na mudyondzisi loyi a nga teka marhumbu hambi mahuku hambi mahomu na mugayo xitori xa ku xi sukela kwihi ke ni ta ringeta ku xi komisa xi sukela laha n'wana i ye xikolweni loko lembe ri hela a kumeka i lahle yin'wana ya tibuku a primary se ivi a ye na hahani wa yena se mudyondzisi a nga ni ta ku pfuna ni ta ku hakelela buku leyi a ni tivi ku hahani a va fanele a ni tivi hahani a va fanele va tlherisa mali loko a hakerile ku va fanele ku endleka yini a ni tivi ivi hahani va nga ha tshembeki ka leswi mudyondzisi a hlekete ku va ta tshembeka hi swona swa buku yaliya i va hlangana na n'wana molweni a rhume hi koko wa yena a fika ako mi ya xava mugayo wa 12,5 na marhumbu hala buku mi nga ri ku vuyiseni buku ya mina na teka kambe ku fika sweswi mina kaneta ku hava mudyondzisi a nga ndlaku sweswo ku hava ni n'wi byerise sweswo na muyingiseri loyi a nga ni fonela nampundzu ni ku hava mudyondzisi a nga ndlaku sweswo mi tiva yi hikuva a ni ngo tibuku loko ti lahlekile exikarhi ka ntwanano wa vatswari na xikolo ku loko se mi lahle buku leyi mi ta ndlisa leswi na leswi marhumbu na mugayo swi nghena kwihi ni vula ku marhumbu na mugayo swi nghena kwihi ni vula loko ri ku tiyisa kambe hi tweni ku mi khomete hi timhaka nomboro i 0860002543 nomboro ku ya Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM o kumbexani yin'wana ni fanele ni hetisele yona hi liya ya ku hina ka Afrika wa vulavula a hi endli milawu hi tirha hi milawu se loko ku ve tiko leri ra ha vula ku hina hi rixaka ra Vatsonga Machangani swi vula ku na hina la ka xitichi lexi hi ta vulavurisa sweswo kumbe ka nongonoko loyi hi ta vulavurisa sweswo ku konta ku va na un'wana nga ta ku leswi a swa ha vuriwi ku ta vuriwa leswiya ma va mhaka ko kambe hambi swi ri tana hi ku timingisi ro mina ku khomete hi timhaka nongoroko i Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela u yingisele Munghana Lonene FM makombandlela u kayelele eka Afrika wa vulavula la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 makumembiri timinete kupela ora ya kumembiri wo sungula mingiseri lo nhleka Aye Bootfet papa mi vulavula na Robert Mugiva la eChendisi ndi la ku yisa mahlweni mhaka leyi ya vamakwerhu lava taka hi le matikweni ma le handle ndi la ku ya na yo hi ndlela leyiwa ndi karhi ndi komba mfumo wa hina ku ri ngi hi wona u nga like sindza ra honyololo hi lembe ra 2018 loko vuphorisa bya hedza khome hi sikile Mbalula xiandla xa yena xi ri Bongani Mukhongi u hetelele a vula ku ti-residents ta Johannesburg 80% ya tona i vanhu va matiko ma le handle lava nga nghena swi nga ri nawini a vula ku something must be done about it. Then masiku ndzhaku ivi a ya sindzisiwa ku i fanele a kombela rivalelo swilo leswi a swi vuriwi a ala loko a karhi a ala
a nga ha lasitanga Bongani Mkhongi tanihi xiyandla xa maphorisa xa vurhangeri bya maphorisa u vuye a susiwa swi karhi swi fambile a hi khale ngopfu Premier wa Limpopo a ha ri MEC ya rihanyo a Limpopo a vula ku vanhu lava nga nghena eSouth Africa swi nga ri nawini eswibedhlele swa yena swa Limpopo va fanele kumbe va hakela kumbe 2000 swi swa ku taniya na ye u vuye a ta hlaseriwa ngi i tlhela hlaseriwa na hi vandla ra yena a hi khale ngopfu again Dr. Aaron Motsoaledi a vula mhaka ya ku vana lava va beburiwaka eswibedhlele swa South Africa 60% ya vona i vana va vanhu lava humaka ematikweni ma le handle lava nga nghena swi nga ri nawini se a mfumo wa hina kahle loko he vaaki hi ku hi lava lexi wa hi landzula se ngi loko u karhi u hi landzula ku hetelela ku fika mhaka ya ku vanhu va teka enawu va wu veka mavokweni ya vona leswi ku ya hi mina a hi swona mara munhu loyi va rilaka va complainaka ka yena ku yisiwa ka timemorandum a nga va tekeli nhlokweni hambiloko mo twa president loko a karhi a addressa mhaka leyi mi to swi vona ku hi xivumbeko xa yena a nga kona la ka swilo leswiwani so a ri rona tlhelo leri a ni la ku ta hi rona ka mhaka leyi ya vamakwerhu lava taka hi le matikweni ma le handle mi vona ongeti ku nga va swi onhaka kwala ka ku kumbexani swi tikomba ongeti swin'wana a swi tekeriwi nhlokweni kumbe van'wani va yima na van'wani ku nga va ku ri yini xi nga endla ku hi avana hi ndlela leyi a ndzi koti ku fikelela kwala ka ku ni nga va na nhlamulo ya xivutiso lexi Buddha ku ya hi mina xivutisonyana xa ku xi dzikile xi la ku entisa mihleketo but tlhelo leri a ndzi la ku ta na roho hi leriwa ku mfumo wa hina ka mhaka leyiwa i sindza ra honyololo loko yo la ku yi va dilana na mhaka leyiwa loko vo ya sungula ka vathori lava nga thola vanhu lava va ku hi kombela mi vhe mi tshika ku thola vanhu va le handle ka swona mi ta khomiwa va vuya va khomiwa hi ka kunene loyi a nga ta kumeka a ri na munhu wa le handle swi nga ri anawini hi ndlela yeleyo u ta va u pfalele munhu loyi a nga nghena laha hi xikongomelo xa ku lava ntirho a phayiphi lera ra mati swilo leswi ku nga ku ndza pfumela ku u nge swi heti overnight mara hi ku famba ka nkarhi loko u ya dilana na vathori munhu loyi a nga tshama kumbe hi le Zimbabwe kumbe hi le kwini loko a languta tiko ra South Africa i ta ri languta ri nga ha ri ra majelo ma rihlaza a nga ha koti ku ta swi nga ri nawini la nemetweni inkomo papa khesini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM hi ku haxela wona tweak suka leni a studio 2A ile Polokwane n'wana mingiserilo nhlekani aye tatani minjhani epfokeli mani minjhani n'we hi kona ni kombela ku va xitana vito inkomo mani mina ni mutirhela mfumo ni ke mi vulavula hi mhaka ya thichara loyi a nga tekela n'wana leswo karhi hikuza n'wana a nga kotangi ku tlherisela buka exikolweni ya tatana ni tirhela mfumo ene ni tirha ka swona leswo swa LTFM polisi ya hina a yi pfumeli ku ri swi nga ze swi fika kwalano number 1 n'wana a nga ngheni helo ka ku ri buka yi replacewa njhani vatswari i vona va nga responsible ku ri va agree na xikolo ku ri buka i replacewa njhani ene thichara a nga na matimba ya ku ri ku replacewa ka buka swi endliwa swi benefita yena why swi nga fanelangi ku ri swi fika kwalano is because as Department of Education loko yi humesa mali phelena
ku ri for n'wana xikolo wo karhi hi nyika mali liya i ya yena ya ku mu nyika swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka ka ku pfuneka ku ri a dyondza why mfumo u endla hi ndlela leyi hi try ku balance the imbalances of the past whereby etlasini a mi ta kuma ku ri vana va tshamile n'wana un'wana u na buka n'wana un'wana u hava buka swa vonakala ku ri loyi i xisiwana loyi u huma ndyangwini wa kahle manjeni hi pfala gepe leyo hi nyika vana ku ya hi ku fana so leswo mudyondzisi a nga swi endla a swi amukelekangi kambe va fanele va endla yini loko vana va nga vuyisi tibuku leti hi ku hambi va vulavula na hahani wa yena laha hahani wa yena o cinca xitori a nga ha tingheni a va fanele va endla yini hi buku liya mati va fanekele ku endlakala yini va ku fanele leswi xi endlaka ku teachera a endla agreement na mutswari loyo ku ri hi ku zama a tsandzekanyana mi nga kota ku hi nyika rini na loko veni buka leyo i fanele ku replacewa hi 200 rand swa pfumeleleka ku ri mutswari a nga humesa 50 rand hi n'hweti 50 rand hi n'hweti 50 rand hi n'hweti buka liya yi ze yi helela n'wana a nga ngheni helo i between xikolo na mutswari na sweswiwani ku ya hi lo a nga ntisela hungu leri i ri n'wana a nga nghenanga helo handle ka ku tekiwe mugayo na marhumu lama a rhumiwe hi kokwani wa yena hayi mhaka ku tekeriwe kokwana na yena lowa va ya ku xaveni ka marhumbu na mugayo hambileswi a va lo rhuma yena muhaxi marhumbu lama loko a tekiwile na mugayo a ta replace textbook a yi vekiwa ka shelf yi nyikiwa n'wana un'wanyana loyi a ta ku next year u benefita tichere a ka benefiti xikolo a ka benefiti community that is totally unacceptable leswi mutirhela mfumo loyi a nga swi endla a nga fanelangi a za fika kwalano loko mhaka leyi yo tekiwa iya mahlweni a nga lahlekeriwa hi ntirho hikuza a nga fanelangi ku ri a benefita out of the communities and especially when it comes to issues ta LTSM hi try ku khutaza vana ku nghena swikolo hikuza vana va dropa out swikolo hi treatment leyi va yi nyikiwaku sometimes exikolweni n'wana a fila ku ri mina phela a ni ringani na vana van'wanyana swantswa ni tshika xikolo hi khutaza vana ku nghena swikolo manjeni mhaka leyi nga endliwa leyi a yi nga zangi yi fanele yi fika kwalano ene mi tivutisa ku ri mudyondzisi loyi u swi endla ku fika kwini wa sungula loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Sathana ri fambisiwa hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM na kona ka Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM komba ndlela hi lava ku bula na Brigadier Nomvela Potelo lava hi lava ku bula na vona hi ta twa ku kahle ku endleka yini i mbulavuleri wa maphorisa ya le Western Cape hi ta kota ku ve swi twa kahle ku kuna caption vana ku la they killed my son like a dog. A grieving mother claims Nhlamulo Sambo was targeted because he was Tsonga. Se la uta ku ikota ku bula na Brigadier hi twa ku va ri yini eka mhaka yoyele. Brigadier, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Molosis. Good afternoon. Good afternoon, Patrick. Thank you for the opportunity. Molo now, Patrick. Yeah, I knew that you were not expecting that greeting. That's why I had to do it. That actually shocked me. It's fine, Brigadier. Thank you very much for giving us time to speak to you this afternoon. Yesterday we were inundated with calls from our listeners who were saying a lot of things, giving speculation of what actually happened to the late Nhlamulo Sambo. So we thought maybe your department is better positioned to can share with us exactly what is the story and how far you are in terms of the investigations. Maybe let's start from the beginning. When you learned about this death, what was the issue?
Right. Thank you for the opportunity, Patrick, and a very good afternoon to the listeners. When we were alerted as the South African Police Service to the incident that happened, we were called out in early hours of the morning of Sunday, the 31st, to an informal settlement in KwaNongqaba, which is located in Mossel Bay. And our police officials responded, and when they got to this place in front or between the shacks, in front of one shack specifically, unfortunately the body of the 18-year-old Nhlamulo was there. It was later certified by paramedics at 3:19. He was certified dead, and as a result of that, an investigation ensued to determine what happened. And I must indicate to you, Patrick, and the listeners, that our team of detectives has been hard at work since the incident happened, to a point that yesterday evening we confirmed that a 23-year-old was arrested and is scheduled to appear in court soon on charges of murder. So this 23-year-old who was arrested based on a case which was opened by who? Remember, Patrick, when it comes to a murder, right? Yes. When it comes to a murder, someone dies of unnatural causes, right? The police have an obligation to open a case. Oh. Right? We have an obligation. We cannot ignore that. Unnatural murder, we open a case. We have a case number in that regard. I see. Now, what do you say to the statement that is said to have been said by the mother that they killed my son like a dog? A grieving mother claims Nhlamulo was targeted because he was Tsonga. Were there protests and or signs of xenophobic attacks in the area before the incident? All right. Let me perhaps give you a background for understanding. Yes. Remember, I indicated that the police were called just after 3 on Sunday morning. Yes. Right. Prior to that, on Friday, there was a march, not a protest. There was a march that comprised a small group of people in the same KwaNongqaba area of Mossel Bay on Friday, because those that were marching did not have a permit. Neither had they applied to get one. So our public order police directed them through a specific route, which they refused, and as a result, they ended up being dispersed by public order police. Now we're talking about it in terms of the timeline. Yes. Of Friday morning, right? This was Friday morning, the 29th of May, right? Yes. And after public order police had dispersed them and thought everything was fine, then in the afternoon, shacks were set alight in the informal settlement. And as a consequence, about 50 shacks were set alight in the area, and the police with disaster management and fire services were involved in that case. I will come to that later and indicate that as a result of the police intervention, there are people that were arrested in that regard. 2 for public violence. They appeared in court on Monday and were granted bail for 1,000 rand each. Yesterday, 3 others were scheduled to appear in court in terms of being found with the possession of stolen property. That was now on Friday. And this whole fire thing continued into the evening. You would have seen visuals of that, where a number of people were displaced and ended up being accommodated at a facility availed by the municipality in the area. Now, in the early hours of Saturday morning, the police
had to go to the informal settlement because there was a body that was discovered with wounds, assault wounds. And that person was declared dead in the early hours of Saturday morning. Not long thereafter, the police were called to a local hospital. There was another one who had died on arrival, also displaying signs of assault. It later transpired, Patrick, that the two, a 27-year-old and a 43-year-old, both of them were Mozambican nationals. Right. That left us now with the two bodies. One discovered in the informal settlement in the early hours, another one where police were called to a local hospital. That is Saturday morning. After that, no other incident took place that spoke to that, apart from the march that had happened on Friday. And then this incident involving the 18-year-old only happened in the early hours of Sunday morning. And witness accounts that we have that form part of the case that we'll be presenting in court soon when the 23-year-old appears, indicate a different account. I wouldn't want, Patrick, please respect this, to be going toe-to-toe with a mother who's grieving, for her child. Suffice to indicate that our information speaks to something else, that of a body where we ended up arresting a 23-year-old, and there are also eyewitness accounts that were taken to court. By talking differently, you are insinuating or suggesting that it has nothing to do with xenophobia? Let me say, I would not have known what had happened to Nhlamulo before this incident. When I say before, I mean something that would have happened to him prior. What we have of a report that he was chased from a shack by the owner of the shack, who is the one that was arrested last night. Yeah. So what would be on our side, the person who even said in our communication during the media briefing and the media statement that I had issued, Patrick, we said yesterday before the arrest of the 23-year-old, we know exactly who we're looking for because we know who had been occupying the shack that allegedly the two teenagers were found in. Besides that, the other teenager also emerged on the scene and gave his account, which is consistent with what the other eyewitnesses were saying. So what would be your advice, particularly to the public who are sharing information which are on the contrary to what you could be having? Of course, we would not preempt what the courts will say, but be that as it may, as SAPS, surely you could be having some advice to the public out there with regard to this very incident. Patrick, thank you for the opportunity. We appeal to members of the public, including community leaders, that they need to verify information before they disseminate it. Because we find ourselves as the South African Police Service on a back foot dealing with information that is in the public domain that had not been verified. And I must indicate, Patrick, this does not only relate to this case of Nhlamulo Sambo. We also have been hard at work trying to dispel other social media posts, including a media statement, I'm not going to dwell more, coming from an official government suggesting that the people that were killed in Mossel Bay were between 5 and 7. One thing that I can say is that when it comes to murder, there will always be a record
of a murder even outside of the South African Police Service. If people do not believe the SAPS, because the Department of Health must have a record of that. It's even worse, Patrick, when we're talking about an unnatural death, because a post-mortem must be conducted. The police must be involved, and there must be a case number. It is on that basis that yesterday we did something that we don't often do as the South African Police Service in trying to dispel the misinformation that has been spreading about what happened in Mossel Bay. We even provided journalists with case numbers so that they can check what we're saying, because there can't be a situation where somebody dies and there is no record from government, not only from the SAPS, even with the Department of Health Forensic Pathology Services, especially when we're dealing with an unnatural death. So in that, we're urging people to stop spreading information that has not been verified, because it causes unnecessary panic and stress to other people. So the exact number you've been dispelling, I mean, the numbers that you are dispelling even now, it's that which says between 5 and 7, and of course, by virtue of what you've just been narrating now, I went as far as 4. Are we on the same tally? No, that is 3. The figure 3. Is 3. Oh, 3. The figure is 3. It is the 2 Mozambican nationals, one age 27, the other one 43. And their deaths occurred early on Saturday morning, between 3 and 3:30. One at an informal settlement, the other died on arrival in hospital. Those are the 2 of Saturday. Then on Sunday, it was these are the deaths of 18-year-old Nhlamulo Sambo. Yeah. So it is 3 murders that occurred over the weekend in the KwaNongaba area of Mossel Bay. Because the reason I was following up on the numbers is because I saw a certain television channel was reporting that Mozambique government is concerned about the 5 people that were killed in Mossel Bay. So I was like, okay, where is the number? And now we have 3, and 3 out of the 3, 1 is not of Mozambique descent. Anyway. Yes. Now, let's conclude this conversation, Brigadier. Where to from now? When is this 23-year-old going to appear in court? As I indicated, Patrick, he was only arrested last night. Yes. And as you know, we have 48 hours within which we must take him to court. And because of the time that he was arrested yesterday, he could not be taken to court today. So we are projecting that he will be going to court tomorrow, facing murder charges. I must also indicate that we're still on high alert as the South African Police Service, based on what happened, because we have hundreds of people, a couple of hundreds of people that are displaced from where they're staying. Others, their shacks were burned because they were satellite. Others, out of fear, had to move out of that area. That makes us to be on high alert. Our additional deployments are still in the area, led by public order police that are capacitated in terms of dealing with crowd management. And the investigations into the two Mozambicans that were killed also continue. And we hope that as that progresses, we should be able to make a breakthrough soon. I see. Brigadier, thank you very much for your time. We really appreciate it. And I so hope that we will also talk to you again as soon as there are other developments. Otherwise, enjoy what is left of your Wednesday. Thank you very much for this opportunity. Thanks. So mingisa mngana lona FM balaba iplana bona ibrigadier Nomvela Potel wabasuka akandawo le maphorisa a Western Cape tani mbulavuleri bakabanika xifaniso xa hilaha swilo swi nga fambaka kuya hi tlhelo leri vo tani maphorisa
va nga swi vonisa xiswona. N'wanuna wa 23 wa malembe u khomiwile tolo naswona u ta ti vonakarisa khoto ku nga ri khale hi swihehlo swa ku dlaya. Ku vuriwa leswaku i wanuna loyi a nga n'winyi wa mukhukhu lowu wu nga ku hehliwaku leswaku a ku ringetiwa ku phangiwa ka wo ivi va sungula ku hlongorisana. Se mhaka yi tlhela yi fika kwalano ka ku loko mo landzelela mahungu lama swi vula ku nge vi mahungu yanharhu yo hambana, un'wana wa hemba un'wana wa hemba kambe ku imana hembaka a swi le ka hina kambe swi nge koteki ku hungu rin'we ri va na mahungu manharhu, swi nge koteki. Ku na loyi a nga le ku hembeni ku imana hi n'wi tivi. Se hi la ku tatwa emutivi wa nawu ku leswiya swa ku tsala mahungu sweswi ni nga tsala ni ko ka manghena vanhu va le ku khukhuriweni heyi loko n'wina mi nga ku nga ri na ntiyiso, swi nga va swi na switandzhaku ke? Nako loko swo va na switandzhaku swi va na switandzhaku swa ntikelo wa muxaka muni. Leswiwani ku ri ku endlela ku na hina tanihi rixaka hi dyondza ku hi nga tikumi hi kha ya hangalasa mahungu hi mhaka ya ku fela ti-likes na ku hi me ni nga hatsani swi tiva kumbe hi me ni nga swi swa muxaka wolowo. Ma yi vo mhaka kona na ku hi nga pfumeli ku van'watipolitiki va huha hi swilo leswi swi hi vavisaka timbilu. Loko hi la ku pfuniwa ha vula ku hi la ku pfuniwa swi hela. A hi amukeleni mutivi wa nawu hi ku hina minkarhi hinkwayo hi ri Tsukeli mhaka nje. Hi ku tisela vativi na vinyi va yona. A hi amukeleni mutivi wa nawu Advocate Terence Baloyi. Advocate Nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Botpet show tinile wa yinsera. Ku na milawu la tikweni leyi ri kota ku va yi pfuna ka swiyimo sweswi swa ku swa mintolovelo leyi nga koho hi ku tumbuluka ka social media ya ku hangalasa mahungu lama munhu a nga ri ku na vuxokoxoko na wona ku ngo va maveriveri. Ku na milawu na ku loko mi nga se ni hlamula sweswo lava vantshwa a va swi tivi ku na hambileswi ya khale a ku ri hava social media a hi ri na swona maendlelo yo hangalasa mahungu man'wani ma ri ntiyiso kumbe man'wani ma nga ri ntiyiso hi ku a hi ta ya kwale swikirepeni na yinini hi fika hi tsala hi ku Ncindani u jolana hi tsala kwala se khale na khala swi ri koho swi swa muxaka lowu. Advocate a hi mi tweneni Nhlekani. Nhlekani na kambe Botpet ni right Botpet milawu khale yi ri kona a zi ri kona swinawanawani leswi swi kombisana na ku ri munhu a nga fanelangi a vulavula mhaka leyi a nga riki na vumbhoni kumbe leyi yo ka yi nga endliwangi leswi hi xilungu i ku verifayiwa a yisa aka public. Masiku ya namuntlha hi hanya hi nkarhi walowo wa ti-social media sweswiwani ku nga busy ti-Facebook, ti-WhatsApp, ti-TikTok ku busy ngopfu hi information. Se yi kona milawu Botpet leyi alanaka na wona maendlelo na mafambiselo ya information hi ndlela yaleyo. Loko munhu a nga ri na information yo khomeka a nga fanelanga social media ku na nawu lowa vuriwaka Rioters Assemblies Act i nawu wa khale wa 1959. Nawu lowu wa ha tirha hi mathelweni ya ku ri loko i vulavula information leyi yo ka yi nga tshamisekangi swi kumeka ku ri i banga mpfilumpfilu kumbe i insider leswi swi vuriwaka insider violence kumbe public disorder kumbe endla ku ri community yi endla swo karhi swa ku fana na ku onhetela nhundzu kumbe ku dlaya van'wani vanhu. Se i-incitement yaleyo Botpet ku na nawu lowu nge a swi fanelanga swi endleka hi ndlela yaleyo ene loko swi endla ivi ku humelela swo ka swi nga tshamisekangi wa goviwa yisiwa ekhotsweni. So sweswi ka timhaka ta social media Botpet na nawu lowu vuriwaka Cyber Crimes Act wa 2000 wona wu langutana ngopfu na swa ti-social media ku ri loko i kha i hangalasa mahungu lama i nga riki na vuxokoxoko hi wona na wena swi nga ku nghenisa enghozini hi ndlela yaleyo hi tlhelo ra xinawu. Swi vula ku sweswiwani loko no fika ni kuma munhu a tsale ku
ni nga nyika xikombiso hi le kwihi a tsale ku a holofani va yiva ngopfu a va yiva le makhamba ntsena ivi yena i tsarile ku va yiva a ni swi tivi hambi swi na ntiyiso kumbe swi na ntiyiso ivi mina ni swi kuma ni swi hundzisa loko un'wana swo n'wi vilerisa a holofani a ni landzelela ni nga va na nandzu loko o swi landzelerisa ni nga va na nandzu Botpet and sweswo leswi swi twiwaka swona ku na nawu lowu fambisaka ti-defamation na wona wu nga nghenelela kwalaho lowu na wo nga mi nghenisaka a nghozini and sweswo ni lava ku kombisa na tlhelo ra xisivili ku lama a ni ma vula ya nghenisa ngopfu ti-criminal side ya swilo se loko mi famba vulavula hi ndlela yaleyo hala na civil swa koteka ku mi suwiwa hi ndlela yaleyo lero hi xikongomelo lexikulu Botpet ku mi fanele mi vulavula swilo leswi mi nga ta kota ku swi yimela mundzuku lama nga kota ku swi yimela nawu wu nge pfuki wu yime na n'wina swi ta mi nghenisa a nghozini whether hi ndlela ra tlhelo ra xinawu xa civil kumbe na hala ka criminal kumbe leswi swi nga le ku hangalasiweni swi vula yini swi vula ku vanhu lava va hangalaseriwaka mahungu lama vo ka va nga wu tivi nawu kumbe vo ka va nga ri na mhaka ni vula leswi hi mhaka ku roxa hi vulavula hi ti-fake news mahungu yo ka nga ri ya ntiyiso munhu a tsala laha ku hi lexi xipano xa bafana xi nga se tivisiwa sweswo swa ku taniya kambe ku swi tikomba nge ta a ku endleki nchumu tlhandla kambirhi ku ri timhaka tetiya ta ku na to ti-social media leti wa swi kota ku ndla akhawunti yo ka yi nga ri na ya ntiyiso Botpet swi tele ngopfu ni tsundzuka na tolo I think a ni yingisele phaphama ku na timhaka letiya ta Kaizer Chiefs letiya va nge se ku na coaching so just khome vutise Bot Brian ku ri kasi wa i nga vulavuli timhaka ta coach leya Chiefs ni ta se nhlamulo ya Bot Brian loko ni nga swi vonangi ka page ya Kaizer Chiefs na chava ku swi vulavula so sweswo swi ve kahle ku swi fambisana na leswi swi vulavulaka Botpet ku ri swa koteka ku loko ku ri ku na mhaka yo karhi i swi twa ku ya ku kanakanyisa evile hambi yi nga kanakanisi a wu fanelanga i hangalasa i nga ri na vuxokoxoko bya ku i ntiyiso ku fika kwini kumbe i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso kahlekahle u fanele hi tirhwala vutihlamuleri bya ku chekisisa ku information leyi hi va ku na yona loko u ri ka WhatsApp wa yi forwardela munhu un'wana na loko i forwarda i ta swi yimela ku ri information leyi i nga yi forwarda i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na loko ro wa swi twa i nge swi yimeli i nga yi hundzisi ku naswona swi nga nghenisa a nghozini tlhelo ra xinawu sweswi ni nga swi vula ku swi vuriwa ti-fake news a swi laveki swi fanele swi endleka ni twa mi vula swi kumela ni mi twa kahle mi ri loko tindhani sweswi o ni rhumela swin'wana ka WhatsApp ivi mina ni swi hundzisela wun'wani ivi swi nga fika kun'wana laha swi lavaka ku wun'wana a ya tenga ivi swi ze swi fika swi ta vuyanele ka mina me ni boheka ku tlhela ka ncindani hi sweswo and loko se n'wina mi ya tlhela ka ncindani mi nga kuma ku ncindani va yimi va ku mina a mi lete i hindzisa se loko se mi ta swi twisisa ku se ta mbuyela ku na munhu loyi nga mi tshembe yena wa mi jikela so mara a ni nandzu wu ta va wu ri na n'we ngopfu tani yena hi mhaka yena i ta ku yini hambi i hindzisa n'we loko mi hindzisa Botpet mi hindzisa hi leri nge yini se leswi nga ta mi nghenisa nghozini loko swi tlhela ndzhaku swi kumeka swi vuya ka n'wina xiyimo xo tika kambe loko hi ka hi languta ntshemba mapfa mi nghena kwala ka social media mina ntirho wo tala ngopfu kambe mapfa mi wisa mi kha mi ku hana ma ni hlayahlayanyana ni vona ku endleka swi vula ku loko mi kha mi hlaya laha mi va mi kha mi swi vona vanhu lava ve le ku fambeni a henhla ka ntirho wun'wana wutsongo wo lala ngopfu leriya ra ku va nga helela va tikuma hi kha endla mali hi vona mi pfa mi swi vona sweswo swi tele ngopfu Botpet ka ti-social media ene swi hela swi vonaka i nga ku va mahanyelo ya kona ka social media ene i nga ku loko i nga forwardangi nchumu hileswaku wena i nga ku a le ku languteni kumbe swi endla ku nga ku mhaka a yi le ku trendeni so swi tele ngopfu Botpet mara hi ta ku yini mara va tele sweswi va nga ngheni ekhoteni a swi kota ku teka screenshot swi namarheta mavito ya mina hi ya khoto hi fika hi leswi i tsalakarile leswi a swi nga tshamisekanga a nga na proof a nge swi confirm a hi swi tiva a swi vula
sweswo hi va hi kha hi ku yini hi ta vumbhoni bya ku why i tale leswi ka WhatsApp leswi yisa aka social media swi yisa ka Facebook leswi tele ngopfu Vuthete ku busy ngopfu hala ka social media. Ni sale makume na ro second nandzu wukulu wa milandzu xigwevo xikulu ka milawulawu leyi hinkwayo mi nga yi tshaka kusukisela ka wa Writers Act ku fika laha hi nga kona sweswi xi fambisa ku yini hambileswi xi nga ta ya hi ku nandzu wa kho wu ndlise ku yini? Yeah, ku hambanahambana ka swona loko swi katsakanyeni swi langutisisuni hinkwaswo wa swi kota ku ri i fayiniwa mali yo ringana 150,000 hikwalaho ko i fambise leswi swi vuriwa ku fake news. Loko ri ku i swa khotsweni wa ya khotsweni for malembe yanharhu kumbe 3 years direct imprisonment. Swi yena ku against leswi mi nga swi vula Vuthete ku ntikelo ku u ri yini mara swigwevo swa kona swi fambisa sweswo Vuthete. Ti vona ni mi twini khensini nkarhi van'wini ku dya ku engeta. It's one of Vuthete. I can't. Inkomo. Se ku tsele ku mina we bula. Ayi. Ni rindzele wena sweswi. 0860 002543. Kambe sweswo hinkwaswo andaka loko hi twa mahungu ya misava hi lawa ya landzela na mfundhisi Hlulani Fanuel Magayisi guys. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi tekana vaxumi Vuthete na muhumesi wa n'wina hi Vuthete ni kombela mi hi khuzela genge leyi ka Gaza leyiwani ingaku tindleve nkarhi wun'wana va ha na tona kumbe na mapfalo va ha ri hava kumbe munhu byo rhurha ndzeni ka timbilu ta vona byi ya tshama kun'wana lomu hi nga ku tiveki ni swi tivi. Ni vula ku vanhu va nga tsakisiwi hi rifu ra un'wana makwenu va famba va ri posta va tsakisile loko vona va kha va ndla mali hi ti-likes ta vona tiyindlu leswi va swi ndlisaka swoho ka ti-Facebook yi nga hi dlana yo Facebook yi nga famba yi nghenisa macheleni. Heyi ni vula ku ringeta ni ku va khuza nkosi lowu nga ri wa ka n'wina fambela kule na swona swi tela ku vekaveka nkosi wo ka yi nga ri ka n'wina i ta famba yi hemba ringeta ni ku khuza genge leyiwa yi ringeta ku tikhoma yi va na munhu inkomu. Enhlekane Vuthete ni vayingiseri na mi khensa hi Vuthete ni khensa ni stage ku va mi kombele vova SAPS va le Western Cape ku va ta hi hlamusela hi twisisa ku humeleleni mara hambi swi ri tani ni tolo ni vurile mene swi twile ka SAFM n'wafuna huma ka informal settlement liya a kwa swi nga fambisani ti-xenophobia a ku ri ni ku phangaphangi ndzeni ku ve ni foul play i danki Vuthete. Vuthete mina no la ku mbela mavoko ku va mi tise i brigadier va ta kota ku hi basisela mhaka leyi kahle kahle hi ku vula ntiyiso loko hi kha hi swi vona lomu ti-TV na loko hi kha hi yingisa ka ti-radio van'watipolitiki i nga ri va hi targeta ngopfu va hi targeta hi ndlela yo biha ngopfu swin'wanyana swivangelo swa kona mina loko ni langutisile hi ku lembe leri a ni ka votiwa vhele se mavunwa ma tele ngopfu lama ma sukaka ka varhangeli va hina va tipolitiki swi swo tani nga ri va tsaka hi swona ku va ti endla i nga ri va hi rhandza hina rixaka ro karhi ende vona lava va nga maxaka ya ka hina ngopfungopfu va tlhela va ti endla i nga ri va hi rhandza ngopfu va lava ku ta hi twisa timbilu ta hina ku vava hi ta vona i nga ri ne va hi rhandza hi kha hi swi tiva ku a va hi rhandza tanihiloko mi tshama mi kha mi vutisa minkarhini yo tala mi ku loko hi langutisile na hi ri van'watipolitiki va hi rhandza na hayi swa tikomba ku a va hi rhandzi vanhu lava vo hi uza kahle ku va fikelela i swikongomelo swa vona na mindyangu ya vona. Enhlekani Vuthete xikan'we na Cintani so khani na va vulavula ku ririmi leri ra hina ra Xitsonga kumbe Xichangani lava nga koho va le Mozambique why va nga nyikiwi chance na vo va interviewa hi ta kota ku twisisa mhaka leyi ku ri ku endleke yini hi ta kota ku twisisa kahle ku ri maphorisa lama vo lava ku vo pfalapfala swin'wana kumbe njhani hi ku na vanhu lava a ku ri vanhu va lava vulavulaka ku vun'we ku lova vambirhi ende van'wani va vulavula timhaka ta ku a hi vanhu vambirhi a yi te ku ni tiyisiwile kwini so na vo lava vulavula ku ririmi leri lava nga khumbeka va le ka matiko ya le handle lava swi twaka a va ngheni emoyeni hi ta kota ku twisisa mhaka leyi a ni promote tribalism na sweswi nge le ku endlekeni mara mhaka yoho nga ri ya ti vulavula ku na lava nga le ku pfalapfala ka swin'wana lana loko mavatwa na mavulavula va nge va fika phela maphorisa ni vanhu va nawu va fika straight va ku no mhaka la yi endlekile va fanele va protecta tiko ntirho wa vo ku protecta hikuva va lwisa vanhu mara swikoho leswi nga endleka laha a ta swi twa swa ku tala ku endleke yini inkomu. Enhlekani Vuthete na muhumelerisi ya impela ni tsundzuka tolo ku na kulukumba un'wana a nga nghena kwala ka nongonoko wa n'wina a khumbeki hi mhaka ya jaha leri nga lahlekela hi vutomi le a Cape Town
ntsundzuka i nga ri a ri hlamusela swilo leswi na rona ngo swi twa ende ri tlhela ri mi kwatela loko mi kha mi vutisa swivutiso swo fana na ku rona ri swi kuma kwini ivi ri mi kwatela va mi kwatela papa lava ya tolo mara ni ku dyondzeni ka ku va tikomenge va teki mahungu lama va nga lowu ma twa kwala ndleleni va tlhela va ma conclude ivi loko n'we mi lava ku va vutisa ku va swi kuma kwihi va mi kwatela ende mi le ku dyondzeni ka ku swo fana sweswo swi nga ku khomisa kumbe u riha mali yo talo i Gezani Gumsani ka Makope inkomo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela 10 ntsena bile awara ya 13 khetseli swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice note hi twa tlhelo ra n'we ra mhaka mintirho ya Ncindani Eric Mabasa hi muhumelerisi hi yange hako a hi laveni na lava va va lava ivi hi ta vulavula na vona se hayi xipano xona xi le ku tirhiseni sweswi xi nge le ku tirhiseni xiswona kambe a ni lavi kumbe ku hayi kasango hi kalanga hi ku se swi lava swi tiveka ku swi ndisa ku yini twanana ivi lava va lava ku va laviwa ivi laha va lavaka a va lava ma vo mhaka ko se loko mi khensa xin'wana futhi kahle leswi swin'wana swin'wana a hi fanele endla swona a hi fanele ku loko mi khensa hinkwenu mi khensa hi ri hinkwenu mina na Ncindani ma swi vona mi khensa mi ku hayi khensa ku khalanga na muhume ku fana na sweswi loko mi yi xeweta mirini a hi avuxeni khalanga na muhumelerisi kona mi nga lavi ku yi holovise phela mina ni na vanhu va ka hina na Ncindani na vanhu va ka vona se va twa va ka vona va ka se khalanga hayi mi tirhile se loko a fika ka van'wisa ka swi vona u tirhile ku ko khensiwa khalanga se ka dio palapala khalanga ku ni nga khensiwa kambe swi ri tani ni kombela hi tlhe hi yingisela futhi voice note leyi so khani na va vulavula ku ririmi leri ra hina ra Xitsonga kumbe Xichangani lava nga koho va le Mozambique why va nga nyikiwi chance na vo va interviewa hi ka ta kota ku twisisa mhaka leyi ku ri ku endleke yini yimisenyana kwalano why va nga nyikiwi chance a hi va tivi mutiseni na hi va tivi lava va maphorisa va hava tiva a ni va tivula va tiseni hi ta kota ku va a hi pfaleli munhu kambe lexi nga kona ku mi nga foni loko ma vona mi hemba hi ta va kha hi mbutisa swivutiso ivi mi twa ku se mu hemba se mi doropa foni kambe vati loko munhu wo fona sweswi a ku mina ni huma kwele hi meloyi ivi a vulavula na yena hi n'wi vutisa swivutiso ku fana na sweswi mani lava ni kha ni va vutisa swona a ku na xiphiqo kambe swi nga ndzi nga ri ho va pfalela hi ku mi nga foyini hayi ko a va foyini yiseni mahlweni kahle ku ri maphorisa lama vo lava ku vo pfalapfala swin'wana kumbe njhani hi ku na vanhu lava a ku ri vanhu va lava vulavulaka ku van'we ku lova vambirhi ende van'wani va vulavula timhaka ta ku a hi vanhu vambirhi a yi to ku ntiyisiwile kwini so na vo lava vulavula ku ririmi leri lava nga khumbeka va le ka matiko ya le handle lava swi twaka a va ngheni emoyeni hi ta kota ku twisisa mhaka leyi a ni promote tribalism na sweswi nge le ku endlekeni mara mhaka yoho nga ri ya ti vulavula ku na lava nge le ku pfalapfala ka swin'wana lana loko mavatwa na mavulavula va nge va fika phela maphorisa ni vanhu va nawu va fika straight va ku no mhaka la yi endlekile va fanele va protecta tiko ntirho wa vo ku protecta hikuva va lwisa vanhu mara swikolo leswi nga endleka laha a ta swi twa swa ku tala ku endleke yini nkomu hikokwalaho ka yini mi langa ku ma ta twa swo tala ku endlekeni mi tiva swin'wana loko ri ma swi tiva hi byeli kasi ma jikajikelani vhetani mi vula mi ku ni tiva leswi hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na mihleketo ku le ku pfalapfaliweni ku ta pfala mani a pfalela mani i khomuni n'wana wa makume mbirhi nharhu wa malembe hi ta twa yena ku i ya angula ku yini loko ku ri le khoto mara i khomiwini kambe hi nga tsutsumeli ku lata ku swo pfalapfariwa okay loko ku ri ku swo pfalapfariwa i tiva yini ma swi vona mina ku wo swilo swa pfalapfariwa a swi pfalapfariwa khi ni byela ku
swa pfalapfaliwa hi mhaka ya leswi na leswi na leswi kambe nge byeli ku swa pfalapfaliwa hi ku hata twa swo tala i swi twe hi mani ku ta swi twa ma swi vona a hi vulavuleni swilo leswi leswaku ka mhaka yin'wana na yin'wana munhu un'wana na un'wana na matitwelo sweswo swa tiveka kambe hi nga pfumeli matitwelo na mavonelo ya hina ya vheta ya hi finengeta leriya ra ku hi nga ha landzeleli kumbe ku yingisela leswi swi nge le ku vulavuleni hi nga ha swi twi ma hi vo mhaka kona sweswo nongonoko lowu nga ta ni tsakisa siku rin'wana hi mhaka leyi hi vulavulaka yona ngopfungopfu leyi khumbaka nhlamulo nongonoko lowu nga ta ni tsakisa ngopfu hi loko siku ra kona no va ni tshame ni kha ni vulavula na mana nhlamulo kumbe na papa nhlamulo kumbe na malume wa nhlamulo loko no va ni tshame na vona hi kha hi vulavula nongonoko wun'wana wu ta ni tsakisa nongonoko lowu hi ku se ni nga ta va ni kha ni swi tiva ku i vanhu lava ni nga ta va ni kha ni kumbexani ni nga va tshemba loko va ta na hungu kumbe a swona veka kambe swi tani a hi mutwenini se wa n'wina nkarhi lowu kusukusela sweswi ku fika awara ya mbirhi mi nga rivali ku ni te ku na mudyondzisi ku hehliwako se n'we mi swi tivaka na n'wina hi byeleni vaka yini hikuva ni tshembi ku mudyondzisi a nga endla sweswo ni hlekani se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula sweswo mi ntsena munghana lona FM makhumenga timinete ntsena a yi bile awara ya 13 ni hlekani i mi amukerile hi le ka munghana lona na FM Second Bootcat no insiri. Papa mi. Bootcat mina ndakutana wona ra mina ka ku yela na mhaka leyi ngo yi humelele kwala Mozambique. Yeah, but. Mantisi. Yeah. So, Bootcat swi nga va njhani loko kota maendlelo so. Vanhu lava mpfumaku okay matiko akelani president ta matiko akelani susutane varhangeli va matiko akelani oro na vo aku Africa ku katsakana baba na xuxuvula maybe after 2 months 1 month something like that va addressa matshamelo ya vanhu va vona hikuva va understand that okay va tila South Africa hi ku lava madyelo ya rixaka mantisi kula ku hunguta leswi ne mitwa kahle kambe va swi tiva ku swi ve ko swikombiso swa ku tiko ro fana na Zimbabwe xikombiso ri le ku weni swi ve kona swikombiso hi katsongo swa swikombisa ku tiko ri le ku weni bona varhangeri va lava matiko man'wana va nga ndli nchumu ya mi ta wala va miyela Bootcat va miyela ku loko va miyela tiko hinkwaro ri tsutsuma ri ya tikweni rin'wana hi mhaka ku vanhu va le ku va nge tshami va kha va la ku hlupheka va tshamela ku hlupheka va kha va swi vona ku a ku yiwi helo hikuva murhangeri loyi u le ku yena sweswiwa u lo tshama ka ti-suburbs tiyindlu ta manyunyu a ku ngheni nchumu u dya leswi a swi lavaka u nghena tikhichini leswi a swi lavaka u flaya hi nkarhi lowu a wu lavaka a va le ku veleni ka nchumu okay vanhu va ka mina South Africa ya mkhomini khesa leswi va nga n'wi khomisa swilo swi mi nga endli vugevenga hi ta rhumela maphorisa lava ti kota ku vulavula ndzimi leyi ya hina leyi va ta mi lava kwale loko ku ri makhumbeka ka vugevenga swo fana na swo taniya mantisi at least va basanyana mi tisa munhu loyi a nga mi khomela xichava Bootcat mantisi na mitwa kambe leswi va swi endlaku ni twe va ku veri kule ku tekiweni vaaki ve le Malawi na va le Malawi sweswi veri va le Malawi ve le ku tekiweni lava tsakelaka ku famba va ta tekiwa kambe xivutiso ku va suse yini kaya leswi se namuntlha mi lava ku va teka hi loko ku ri ku leswi a mi lava ku va tekela swona swi lunghini a va ta va vuye hi voxe iya swi taniya ni mi tweli boto va nghenela ku tatisanyana ku ponela rero Bootcat ni mi tweli botomi i mhaka yin'wana leyi van'wana va nga politiki va vulavulaka yona kahle leswo tshama ka mitsutsumisana he lowu wa le kwihi a swi fanele swi nga ha vi kona ku langutiwa ku twananiwa kwihi ku ta hanyisiwa kwini ku ya mahlweni van'wana va ri na mindzilikano leyiwani a yi fanele yi nga ha vi kona n'weviri 0860002543 ku na munhu la a hi mutwenini mingisero wa mina ku n'wina mi angula mi ku yini nomboro i 0860002543 n'wina mi nga kandziyisa rito hi cancel swinene ku va mi tena tlhelo rorolera a hi mutwenini va ka hina ku mi angula mi ku yini teto timhaka ta tiko un'wana mingiseri loyi nhlekani na vaxumi kwala a xitichini xa n'wina kwale Polokwane
ahe radio i xilo xikulukumba xo dyondzisa rixaka. Mhaka yikulukumba ni nga yi dyondza hi radio kusuka khale ku hava la yi nga tshama yi ni hembela, hikuva loko munhu a hlaya mahungu a ri mukamahungu ya xiyenge xa mahungu kumbe a ri muhaxi kumbe a ri kwala ka Afrika wa vulavula, va rhanga va n'wi langutisisa va nga se n'wi thola, a vona va n'wi teka nce va ku a hi yeni kwala hi twe ku na ntirho kumbe a hi yeni dzaveni ku ya hada mabyasi. That's why ku ri na leswiya swa milawu loko munhu a tshuka a nga ndlangi swona ku ri na ku tshinyatshinya leswi va nge ti-disciplinary emitirhweni. Ni tsakela leswi nga vulavuriwa hi brigadier wa le Western Cape, i ntiyiso wo hetiseka. Swilo swin'wana a hi swi tshikeleni lava va tirhaka hi swona, number one. Xa vumbirhi, loko nandzu wu ri wa ku dlaya, wu ri wa ku fana na nghozi ya movha, va ku peluka endle nghozi ya movha apatwini mara i tekiwe hi ambulance, phorisa leri fikaka laya ra pfula nandzu hambi ku dlayiwe munhu ra pfula ku hlaya ka brigadier wa le Western Cape a tsala ku state as per sergeant Mthombeni, state as per sergeant kumbe warrant officer Pat Khalanga, a tsala leswi a nga swi kuma laha. Hungu leri ni la ku ta ri hundzisako leswi nga vulavuriwa hi muyimeri wa nawu ni swi bela mavoko loko vanhu va ri na tindleve a hi dyondzeni kusuka ka yena. Loko swilo swi nga ku lavi swi papalati eka Mthombeni, loko tshika ku ri na rifu hina va ndyangu hi ta lava muvulavuleri wa hina hi n'wi hlawula hi xindyangu we nga ta vula ku hi lahla rini hi nkarhi muni eswilahlweni swihi. N'wina van'wani mi nga ngheni mi ya tsalatsala swilo a hi mi kombela a hi mi rhambani swi ta mi nghenisa milandzweni. Hambi ku ri xiphoriseni khale ka hina loko ha ya Hammanskraal loko hi vuya un'wana na un'wana sivara wa mi o vula ta yena. Sweswi hina va brigadier Mashava hina van'wana va vulavureli ku endleriwa yini na hi vulavuleriwa swa kahle hi hina vanhu va nga hi vulavuleri leswi swi nga ri swa hina hi nga swi tiveki. Xo hetelela ni twa va vulavula hi defamation of character, ku riyisiwa. Sivaro loko u twa munhu a ku vulavula hi vito, peluko loko u twa munhu a ku vulavula hi vito Cindani i nga tsaki hi vito ra wena leswi ri nga peperisiwa xiswona, famba nawini. Loko fika le nawini ku mi thyakisiwa vito hi leswi vulaka swona swa defamation of character. So humelerile ka un'wanyana hi n'wi teka n'wi yisa nawini. Munhu mali yelo a ni ta ku nga ku tlharili muhangalasi wa mahungu a nga thoriwanga a kasa hi matsolo a ku ni kombela ku rivaleriwa. Loko mi heta ku ya khoto sivara va ku no nandzu wa n'wina wu herile, va ta mi vutisa na maloyara ya n'wina kumbe maqweta ya n'wina ku i lava yini ku i thyakisiwe vito ka ti-Facebook, i thyakisiwe vito hi vaakatiko hi Khalanga leswi nga swi twisa swa ku vava i lava ku riyisisiwa ku yini hi pension la va tele swi va ri ni va tiva n'wi tirhe ngopfu mina ka leswi swa ti-disciplinary. Loko va za va koxa mali ka Bekicele loyi a ri holobye wa maphorisa very 70 million pension ni la ku ta mi seketela ka leyi ya pension. Se vanhu ka hina loko ka ri na ti-WhatsApp, mina ni ri na WhatsApp na Ncindani na Phete na Dlambadlamba, WhatsApp liya i ku xewetana na ku tivisana mihlengeletano na ku tivisana leswi mina ni nga loveriwa hi lahla hi nkarhi ni rihi. A hi WhatsApp ya ku loko mi ri na ti-WhatsApp group n'we mi nga na toho mi vulavula hi swilo leswi nga mi laveki. Mina ni mi byerile vhiki leri nga hela ku a ni tirha na reserve police. Loko munhu wa ku reserve a nga interview xiphorisa o ni pfuna mina ni thoriwe hi xiphorisa a ni thoriwangi a handle laha xiphoriseni ni ndla duty list ku mani i ya tirha kwini le kwini. Loyi nga handle i nga ngheni swa mindyangu ya le xiphoriseni, i nga ngheni swa mindyangu ya le xikolweni, swi tiva hi mathicara ya kwalaya na maprincipala ya laya. Se a hi ti voneleni loko i ri Joni Sivara Pat Khalanga ni byela n'wena mina sweswi i nga beli ka munghana lonene i ku mina ni huma ka xitachi kambe sweswi ni le Joni ni twa ku le ka Chaka Mkhabela a ku fambeki ka Manyunyu, a ku fambeki ka Manyazini Knet a ku fambeki. Kati haleni hina hi nga la kaya se hi khulerile ku kahle ngowe wu vulavula le Joni a wu swi tivi 100 Sivara i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi kambe a hi tekeni n'wana mingiseri nga siya ka tlhelo mhaka ta mahungu. Nhlekani Nhlekani Butet papa mina
Ni pfukile. Hi pfukile papa hi ngo vona. Hayi pfukile. Akenza. Mina na lava ku ta tekanyana sayitinyana rin'we lera mindzelekano leyi vangisaku wani. Mindzelekano leyiwani a yi vangiwangi hi hina tanihi vantima. Lava va nga yona hi lava a hi ku hi lava freedom ka vona. Ina hi ti vitana ku hi na freedom. Mara na ha kombetela n'wantimakuloni la a nga Afrika loyi ngo fika hi pandiwa hi le xikarhi. U a fambe a ya. Loyi a fambe a ya. Hi yona freedom leyi hi vulaka ku yi helerile na. Hi ku ya hi mina a yi helelanga. Loko yi va yi helerile hi ku ya hi mina hi loko hinkwenu hi tiva ku hi kona kwala Afrika mi nyika ti-document leti fanaka hinkwenu n'wina varhangeri hi hanya tanihi Afrika ni famba ni ya lomu ni yaku kona ni ya endla leswi ni endlaka swona mara ni tlhela ni tiveka ku hi mina mani wa ka mani. Inkomu. Kambe mi nga se famba i mani a mi kayiveta ku ntshunxeko walowo hi ku vona ka n'wina. Ntshunxeko lowu hi ku vona ka mina hi kayivetiwa hi varhangeri va hina. Hi ku xikombekiso na mupresidente kwala South Africa u lava ku tshama xitulwini a va yena hi twa ku hi yena. Loko ni tlakuka ni ku ni nghena la Lesotho ku na loyi na hi nga tshama xitulwini u lava ku va na rito ku hi twa hi yena. Mara loko hinkwavo vanhu lava vo twanana ku hayi wun'we a tshama xitulwini a hi fambisa tanihi hi maAfrika tanihi vanhu vantima. Hi va na rhandi hi mali yo fana hi va na pasi ra ku fana hi va na movement leyi hinkwayo hi va free ku tlula leswi a va hi divide-ini va hi fuma hi ku ya hi leswi vona a va lava ku humelerisa hi swona. Swi vula ku na n'wina loko hi lwini hi ku hi teka ntshunxeko lowu ma la ku tlhela mi hi oppressa kwalaya ndzeni ka leswiya mi ngo te hi tsutsuma ka swona. A hi se huma a hi se va na freedom. Loko hi ta va na freedom hi loko n'wina mi nga varhangeri va hina mi ngo mi hi lwerini hi tlhela hi mi veka ku hi fambiseni mi pfumelelana na hina ku hi nyikeni freedom ya mampela ya ku ni famba ni ya fika Cairo ni famba ni ya fika Mozambique hinkwako la ni tirhisa pasi leri mi nga ta mi nyiki rona ni xava hi mali leyi mi nga ta mi ni pfumeleli ku ni xava hi yona ni tirhisa nawu swi hela. Ni mi twini. Khensile swinene. Khensile papa na khensa swinene. A hi tweni ku manga misava ya rambirhi ya ta emsekweni nhleka. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. President wa n'wina President Donald Trump wa United States of the America va kombisa timhaka ta ku ku na mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran. Kahle ku endleka yini la prof? Ku endleka lexi vugevenga byakwe u hluriwile vugevenga byakwe hi ku va ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko wo fana na vo Venezuela laha a nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa atironkweni ya le New York manjeni Iran va kumile ku ri na yoho wa Iran ya swi kota ku hoxa makhara. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ntiyiso Mr. Munghana Lona FM swi tikomba Iran ya swi kota ku hoxa makhari swi le ku tsandzeni ku va ku fikeleliwa ntwanano exikarhini ka tiko ra Amerika na tiko ra Iran hambi Israel na yona yi tikomba yi nga lavi ku heta nyimpi leswaku prof va tshama va vula kwala va ku Israel a hi swi kahle ku nga ri Israel kambe holobyenkulu Benjamin Netanyahu a nga swi lavi ku hela nyimpi leyi hikuva ku hela nyimpi se matihlo ya languta yena le kaya se i lava ku tshama ka ha ri na nyimpi ya leyi toto and toto se yo mhaka sweswi vele ku endlekeni ka nyimpi ku hlaseriweni ka Lebanon loko ku hlaseriwa Lebanon Iran yi loko Lebanon ya ha hlaseriwa a nge vi na ntwanano leswi va lwelaka so ku pfuriwa ka ndhawu liya ya the Strait of Hormuz kambe xivutiso ku loko nyimpi leyi sungula a yi pfariwile na a yi nga pfariwanga a yi nga pfariwanga ndhawu leyi a ku swikepa swi tiyela hala na hala ivi ku sungula nyimpi se nyimpi leyi yi cincile se ku lweriwa ku xi pfuriwa ayi mara kona okay ai
I'm tuning 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela minjani la ka mahlohlwana la khensa loko mi yingisele Munghana Lonene FM nhlekani lo vito rin'wana ro vula ka mahlohlwana kambe hi le kwi a hi amukeleni lo nhlekani Botpet papa Mfoke bota mina ipfukile n'wina minjani Mfoke okay mi vulavula na Arlindo a ni swi tivi mi ta swi kota ku ku vita vito ra mina ni va ni huma eMozambique ni ri mutshamamatiko wa laha South Africa no la ku kombela ku khumba mhaka leya hala Mossel Bay ni na ntukulu a kumeka ri kwele hi weekend loko ku hlaseriwa a vanhu va le matikweni le handle hi ntlawa wo karhi ivi a kumeka a ri kaya hi Monday a hisele mikhukhu va hanguliseliwile lava tshama koho va ri ntlawa wo tala a ni hlamuseta a ta ni komba na tivhidiyo leti a ka ti teka loko va kha va hlaseriwa vanhu va mune hi lava nga ni byela voho ku va lovile na ti-picture ti kona tifonini na tleka fona metari kona mhaka mbiyangwana ya nhlamulo hi yona nga ka ni nga yi tivi kahle ku xivangelo xa rifo ra yena ku nga va xi ri xihi kona mara lava va mune va le tikweni ra Mozambique va love hi mhaka ya huwa leyi nga kona leyi ya so hi laha ndhawu ta basisa kona xin'wana hi lexi Botpet mhaka leyi se i nga byariwa kumbe se i nga sungula hi ntlawa lowuya wa March and March se i fike kule nkarhi wu fikile wa ku hina hi taka hi le handle hi tlhelela hi endzhaku handle ko lwa because na matimba yona kambe mi tlhelela ndzhaku hi mhaka yini n'wi vo ta hi le handle hikuva a mi onhangi nchumu mi titikweni mina maphepha mi tlhelela ndzhaku hi mhaka yini loko munhu a endla vugevenga pfuleliwa nandzu a khomiwa hina van'wani hi na maphepha hi nga fika hi makuma kwala hi xinawu handle ka lama yo xaviwa kambe lavayana loko va fika a va ha vutisi as long u nga swi koti ku vulavula a ririmi leri va vulavulaka rona u tikuma ri khombyeni chance ya ku u huluka i ntsongo ku hlasela hi ntshungu lowu u nga swi kotiki no tilawula a swi easy ku nga escape a swi vevuki maphorisa ma kona maphorisa ma le ku hlaleleni maphorisa ma kona ku ta witnessa ene loko se va vutisa maphorisa a witness ya vo statement a va hlamuseti xona lexi xi nga ta favor a va hlaseriwa obviously xi ya favor vo mani tiko kumbe na lava hlaselaka hikola ka yini na nkulukumba wa maphorisa a hlamuseta ku hambana na leswi swi hlamusetiwaka hi social media hikola ku sirhelela a ndzhuti wa tiko kambe mikama yin'wana swa endleka ku nga ri ku sirhelela ndzhuti wa tiko nkama wun'wana swa endleka ku ri ku leswi n'we mi nge le ku swi voneni ka social media a hi ntiyiso hi ndlela leyi ka va na mikhukhula ni swi vonini mina hi minkarhi ya timpfula ku va na mikhukhula vanhu va kha van'wana va tirhisa AI va endla mikhukhula van'wana a va rhumela swithombe swa khale va ku hi sweswi hey mi halawani kule ku khukhuliwe sweswo swa ku taniya ni pfumelana na n'wina ni swi vonini na mina na nkarhi wa corona vanhu vo tala va sweke misisi va yi kumaka ka tibayibele va ku hey ta va murhi wa corona ni yima na n'we ngopfu kwalaho kambe leyiwani ya weekend ni yi kume ya hisa ni yi kuma hi wun'we wa vona a ri kona kwele ndhawini yo hlupha matso yi hlupha kwihi yi mi nga mi yi kume ya hisa tanihi sweswi hi swi tivaka ku n'wana n'wana loko a hlamusela mahungu i hlamusela mahungu ku ma yima tlhelo leri hi hanga koho mi nga mi yi kume ya hisa kambe mina laha ni nga koho yi ni chavisa loko yi hindza ndzeni ka muchini loko mo yi kuma yi nga ya hisa mara yi hindeni ndzeni ka muchini papai aligwenti ntamu litomi nkensile papa nkensile ni huma andla Mariana
bandini ra vuswa ikomo papa Kenza khensini ngopfu no sungula ku nghena ka Munghana Lonene mi amukerile 2000 ni ri ka tiko leri no khale mi ri la ni ku khensa swinene papa Kenza akhetsa swinene ha maswitini hi pfumelelana ni ku hey loko swo swi ta ile michinini swi na switori man hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nomboro hili 0860002543 ai ku tumingisela mina ku u angula ku yini comment maka kwala unga ko nhlekane lo wa Xikwembu hi ndlela la ya khensa swinene n'wina mi nga tinyika nkarhi wa ku va mi yingisela eka nhlekane lo naso mi bela ku riqingho halava ku va hi bela riqingho ka wona n'wina ma ku pfula ku xani moya ni teri loko ni sungula na ngona ko lo ni ku ni pfuxe hi nkulukumba van'wana namuntlha va ku na mudyondzisi loyi anga tekela n'wana xisakani xa mugayu na marhumbu ya huku impela ku dzisiwa marhumbu swilo swa huku ne na marhumbu ya huku lama a xavile aka yin'wana ra mavhengele amolweni wun'wana andhawini yin'wana xivangelo xa ku va mudyondzisi loyi a endle tani a ku ri mhaka ya ku n'wana i kolota buku leyi loko va nikiwa ripoto a nga vulavuleliwa hi hahani wa yena se hahani wa yena va twanani na mudyondzisi ku hayi ta hundzisa timhaka leti ta buku hi ta ku hakela kumbe sweswo swi antiwi kambe leswi nga hetelela swi fika hi sweswo swa ku a ya hakeriwangi mali liya se loko a hlangana na n'wana luya a rhumiwe hi koko wa yena ku ya xava loko ri ala a buxa ku ta ku mpupu a ya xava mugayo na nomboro 0860002543 hi yo nomboro leyi mi nga kota ku vulavula hi twa kumbe ri yi se loko mi nga se nghena swi vula ku ma n'wi hembela mudyondzisi loyi a nge endli sweswo a swi kona nhleka 0860002543 a hi ringeteni ku ri na un'wana hi twa nhleka kalanga papa mina mpfukeni hi pfuka hi ku tana hina nchumu mani n'wina hi ngo vo hayi pfukile mani na ku khoma leya mjana lowu but ni nga tati ngopfu hi leti swi nga humelela Moselle Bay because swi nga hi hembisa mara no la ku ta kandiyela aka swiyenge leswi ni twa ku nga ku hi za hi fika ka leswi nga humelela a Moselle Bay ku ri hi ku ti warning sign a ti ri koho mina ni twa ingaku vurhangeri bya hina byi le ku hi feyileni ngopfu xiphorisa na commission ya timfanelo ta vanhu na rixaka ra hina rona hi roxe leri hi nga ri hlawula ku ri hi yimela ku hi ta kota ku tiveka ku rixaka leri koho ni twa va hi feyila waye ni vula so ni ku xiphorisa xa hi feyila Botpet ne ku na nkulukumba la rhangela ku vanhu lava march and march a nga tumbeti ku mindzuku i ta ya a ya marcha kwini ene hi ku ya hi nawu wa South Africa strike xin'wana na xin'wana or march un'wana na un'wana wa aplayeliwa mara mi kuma varhangeri va hina va xiphorisa va karhi va n'wi escorta ku secha yena tindlwini ta vanhu a karhi a vutisa vanhu na mapasi a kha va ba hi tisamboko a phambeni ka maphorisa swi tlha swi nga vi nchumu hi za hi fika laha ku biwa nhlamulo va karhi va swi tiva siku rin'wana wun'wana ta dlayiwa ku a va karhi va biwa phela matsonga ene varhangeri va hina lava hi nga va nga hi rhangela loko ni ku lava ka hina va rixaka va kona lava sweswi va nga koho a palamende tanihi rixaka ene va sukela kwini aka the locals of the locals ku nga ti-branch teti hi nga na tona kwala makaya hi va tlakula ku va hi yimela ku va swi tiva ku na hina rixaka hi koho a va vuli nchumu hi ku va na wona nkarhi ku loko kumbe wo va i ri palamende i nga ringeta ku initiate dialogue hi mhaka leyi humelelaka mara va miyerile ene va tlha va nga la ta vulavula va tikombisa ku hey rixaka leri ra matsonga ri kona i rixaka leri davukaku kusuka Mozambique se a hi xihundla xelexo hi ku na Masotho ma kona ma ta ma davuka Lesotho Vatswana va kona va davuka a Botswana hambi ku ri vona van'wani va lava va Mapedi na Masotho vo tala va davuka a East Africa mara a swi vuliwi sweswo ku targetiwa hina Machangani lexi xi endlaku i ku loko swilo swi ri against hina rixaka leri hambi ku ri tikhomixini ya timfanelo ta vanhu a yi vulavuli a ni tivi ku vo chava na vona varhangeli lava ku za va vula kunene va ku n'wina matsonga a mi phati ya South Africa hi ku ingaku hina ho laveliwa ntsena ku
aka vurhangeri hi va hi karhi hi va pfuna ku va kota ku dya mali hi ku tirhisa tinambara hi ku ya vhota na loko ku ri hi ku va lava ku fikelela swo karhi va ku na rixaka ro karhi leri nga hala ene lexi tlhaku xi vavisa ngopfu vurhangeri lebyi hina byi nga kona byi le matimbeni hi mhaka ro rixaka ra hina ri kota ku va nyika 98% loko swi ta ka ti-vote mara ku hava na wun'we hambi ku ri province ya hina yi ta yi hi tshikelela hi ku mi nge vi na rixaka leri ri nga majority ku tlula rixaka rin'wana a Limpopo mara loko swi ta hala ka vurhangeri bya hina hi nga pfumeleliwi ku hi yimisa tinhloko hi fanele hi yimisa tinhloko loko hi ya ku voteni yale mi nga yivekeni kahle mi nga yi vulavuli hi mhaka ku n'wina mi hi lava ku yi ya tlhelo ri ivi swi nga vi mi nga vulavuli ntiyiso ma swi vona hi mhaka ya ku a ku na loyi a nga aleliwa mo va tinambara and a mo ka mi nga va ha tinambara hinkwayo mi yangi mi yo ya hi mhaka ku loko leswi mi gegaku swona n'wina sweswi ni mi byela leswi mi gegaku swona n'wina i ku n'wina ka marhavi ya n'wina a va ri koho lava a va tlhe va vula va ku swimanimani hi nge n'wi nghenisi hi mhaka ya ku a nga endlangi 3 4 5 swimanimani a nge endli sweswo va ri mamani ku nga ri va rixaka rin'wana ku ri n'we vinyi se mi nge vuli mi ku mara mi nge vuli mi ku ma pfaleriwa ma ti pfalela that's why loko ni sungula na rixaka ra hina hi le ku ti tsan'weni mi ni twi ni vulavula leswi swinharhu sweswo mi vulavurini kambe la mi hetaku kona hi ko mi nga teku kahle mi ri ha pfaleriwa a mi pfaleriwi ni lava ku mi nga pfaleriwa hi van'wani va varhangeri lava hi nga va hlawula na ya kwalano botfet loko mo tsundzuka a khala ndhaka n'hweti liya ku kumbe tinkhati n'hweti leti nga hela u humelerini mutsonga wa ka hina a ku leswi endlaku ku machangani va nga fikeleli aka vurhangeri a hi na capacity maswisisi ene i nhlamba phela yaleyo botfet hi swo swi endlaku ku tixaka letin'wana ti hi kandziyela loko munhu a za humelela ku a hi na capacity i nhlamba ku vula mani ku vula mutsonga wa ka hina so i swilo leswi loko ri vaakatiko hi fanele ku hi swi tiva ku hina hi humelela hi fanele hi sapotana ene sweswi leswi va va ku rixaka ra hina la hi tlhaku hi tisa hansi hi kona n'wana hi loyi i lovile vanhu ve le ku endleni ka mali hi rifuleri botphete loko se n'wana loyi a lahliwa van'wana va ta va ri timiliyonene hi ku kuma ti-likes munhu o sungula conversation vanhu va nyika ti-likes mara yimani kahle ni lava yaleya timiliyonere kambe endzhaku ka leswi se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula ku na un'wana la layinini la kambe ni kombela mi hetisa leyi ya miliyonere mi ri timiliyonere njhani a ni ma vone hi botphete loko mo va na ti-followers to tala ne mi ngo sungula sweswiwani mi lava ku vulavula swin'wana tanihi rifo reriya ro tala ti-followers ta n'wina ti ta ka ti-likes ti fika ti kombe ti thikathika la ka ti-likes mi kuma ka leswi n'we mi nga swi vulavula kumbexani hi rifo leriwane mi kume like more than 3 millions TikTok yi ta mi hakela hi ku n'wina mi le ku endle ka mali mi endla ku TikTok yi endla mali se va ku hakela loko kume ti-followers to tala sweswo swi ndlaku ku kama un'wani ni nga onhangi nchumu so mi ni sukela ka Facebook ku ndlela ku vanhu va kota ku sungula ku vulavula hi ku anakeni khalanga wa vulavuriwa ku fana sweswi a ni khalanga mi le ka munghana lonene and I know I do have followers and then last I'm tagger no sungula swin'wana leswi ni swi tiva ku vanhu va tala ku ta swi yingisela va karhi va sapota leswi mi ni vulaka swona ku ri ku vo sapota hikuva va ri ti-followers ta mina ku hinkwaswo leswi swi vulavulaka va swi rhandza ene swi va swi nga ha ri fair aka ndyangu lowu wa ka Sambo loko sweswi wu ri ku laveni ka ku lahla n'wana vanhu va sungula ti-conversation mara a va yi va pfuneta ndyangu lowuya why va nga yi va pfuneta ndyangu lowuya ku tlula ku va sungula ti-conversation tin'wana i ti-live conversation la ku vulavuriwaku ku discussiwaku ku ri hana wa ka Sambo va discussisa leswi ku ri hana wa ka Sambo ku ri vana wa ka Sambo mina a ni ta ku loko ku ri ku Matsonga Machangani hi la ku lwela mhaka leyi a hi initiateni march hi apply ku hi la ta tiva ku commission ya timfanelo ta vanhu yi ri yini loko ku ri na mhaka leyiwani ku tlula ku hi ya commenta ka ti-groups vanhu va endla ti-likes hi endla mali leyi hi nga ta tlhela hi nga yisi ka vanhlamulo that's the problem hi rixaka lera ka hina mimetwini inkomo kulukumba laha ka heta ku vulavula ehenhla ku phela leswi a nga swi hlamusela hinkwaswo swi vitaniwa makwanga a ni teki swi na ntiyiso kambe ehenhla ku mina makwanga tanihi rixaka n'we mi riye hayi
a hi amukela n'wana mingiseri loyi nhlaka Hayi njani? papa mina Mpfukile. hi pfukile hi ngo vona Mpfukile. loko languta xikirini lexi ni komba ku khale mi ri la layinini leyi ni khomeleni mingiseri wa mina eyi ko va ko ka ku hisa hi kha hi dodombana na vanhu lava Hayi kusukela hi 2022 ni kha ni keta ku nghena emoyeni swi nga pfumeli. ye namuntlha swi pfumerile Namuntlha ni tirha swi nge tsami. khenseli boto wa mina mi ri yini n'we Ku na la Kruger National Park na Botshet. Le va ngo hi le Crocs Corner. Site ra Papuri. Ndhawu liya a ku na darata leyi yi tsemaku emindilikani. na mi twa kambe hi le ndzeni ka Kruger ni yi ko tala ndhawu liya va ngo hi le Crocs Corner. hi laha mi vonaka matiko manharhu Exactly. Loko mo la ku hindza mi ya eZimbabwe mo famba free. Na loko mo la ku ya Mozambique mo famba free. Se a ni swi twisisi ku ta tshamisa leswi ya ku ri darata ku ya fika rini ene swi endla ku ri ku va ku nga hlayiseki kwana. swiharhi swi ndlisa ku yini kwalaya masiku hinkwawo na ti vutisa ku endleka yini laha kumbexana n'we mi nga ni pfuna swi ndlisa ku yini a swi humi swi famba Swi huma kahle ngopfu Botshet. Ene mina loko ni ri leyi loko ni ya ro sungula ndhawu liya a ni nga swi twisisi ku why ku ri darata. A ni vona vanhu laha ndzeni ka nkova va le ku phaseni ka tihlampfi. Loko ha tshamini ni vona van'wana a ta na tihomu ti ta nwa mati. Se ni za ku ni vutisa mulungu un'wanyana ku ri why lava va kha va famba free ku ri ku ve ri a ku chikiwi timovheni loko hi ri laha. Se a ngo laya ndzeni ka nkova hi le no man's land hi rito ra xilungu. Vanhu lavawani va huma Mozambique van'wani va huma Zimbabwe. Zimbabwe hi leyi nga hala ka left Mozambique leyi nga hala ka right. Se ni ku why vona va ta free laha nkosi a ngo a hi le ka munhu laha nkosi. Se na swiharhi Botshet loko hi ri laha hi vongo hi le Crocs Corner va tsalini va ku ri at your own risk mara hi va ku ri risk ya swiharhi ene hi va hi kha hi swi tiva mara ku va ku pfulekini a ni tivi ku ma swi kota ku swi twisisa ku loko munhu a lava ku nghena South Africa a ku na xilo lexi n'wi sivelaka. Lero loko ku swi fika ka vugevenga mi va mi nga hlayisekanga swo tala. ku munhu vo tindlela ku rhandza a migevenga tlha suka tsutsuma a mi phangela leswi mi nga ka swona mi nga na swona a suka famba. O nghena hi leyi loko for example a huma Zimbabwe kumbe Mozambique o ta hi minenge nga ri village leti nga kona laha a to va kule loko ni swi yingisela. Ku ri munhu a nga ta hi minenge a fika a tshama layani loko a twa movha wu ri ku teni a ku tumbelela. Hi ku laha va fika va ku ri machika mi kota ku view-wa laha nkoveni. O ku tumbelela munhu laha hi ku tlhumini swinene. Ene we a wu langutelanga munhu xilo lexi nga xi langutela laha i xiharhi. Se loko o ku tumbelela hi ku u ta free o ndla leswaku ndlaku a tlha jampa ngova a tlhelela kaya. Se xivutiso i ku ri why ku ri hava darata ku ri ku lomu kun'wana hinkwako ku na tidarata. ene liya ya no man's land leyi mi vulavulaka yona a hi yona yi ri yoxe ku na yin'wana ya hala nkoveni hala loko mi kha mi tshunela leyi ku nga na lava va ka Makuleke ma ku vo mara nako ku na tidarata laha. Se laha mara ku hava mina hi lero laha ku endliwa swimhandzani swin'wana swo fika hi le matsolweni. ni mi twi ni mi twi bo ta khensa swinene va Kruger National Park ka toko a hi ri na vona sweswinyana na swi ta vula ku hi ta yisa ka va Kruger National Park hi tlhe hi yisa na le ka lava va BMA hi twa ku vo va ri yini hi timhaka totoleto ni khensile boti wa mina. Inkombo ta khensa a hi tseleni mingiseri lowu nhlekani lowu hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene yo Botshet ahe papa Mpfukile hi pfukile hi ngo vona boti
Pfuke sorry for hayi na swi twisisa mi ri ku yingiseleni ka xani moya yanani mo Bootpet ku na mhaka yin'wani yo ka yi nga ni khomangi kahle tolo mara a ni yimeleli munhu na ku vulavula mhaka la inkomba Bootpet mi mahaxi n'wina loko mi ri mahaxi mi teka swilo leswi mi swi tivaku swi hanyaku ka un'wana na un'wana mi swi veka moyeni mi nge tshuki eka siku na rin'we mi ta na swilo leswi nga hanyiku a ni khomekangi kahle tolo hi munhu la nga nghena a mi athaka a mi vula timhaka ta ku mi nga vuli ku Matsonga machangani hina hi kule kha hi swi tiva ku ri ku na Matsonga machangani sa ni swi twisangi kahle ku loko a ku n'wina mi nga vuli ku ri Matsonga machangani and loko mi n'wi vutisa ku ri ni ku yini o vula ku n'wina mi lwisa Matsonga machangani u tlha a vula ku mi lwisa Matsonga machangani mara i ri mi nga vuli ku Matsonga machangani I think i swin'wana leswi swi endlaka ku ri hina machangani Matsonga machangani hi nga ti tivi ku yima kwihi because hi khe hi lwisana hi xihina hi nga swi tivi ku hi lwela yini ngopfungopfu kwala ka ku ani hina la a hi veki milawu hina la hi landzelela leswi swi nga nawini hi xo xiphiqo xa koho loko sweswiwani ku ri na vanhu lava va ti vitanaka ku vohi Vatsonga lava va koho va ti vitanaka ku vohi machangani ivi va koho lava vulaka ku ri xaka leri i ra Vatsonga machangani loko swi nga se kanetiwa swi vula ku hi ta fambisa sweswo na ku mi vutisa xivutiso xin'wana Bootpet mo ku hi la ku why nga swi kanetangi nkarhi walowuya loko hi ku i te entsan'wisa nga swi vekela why swi nga kanetiwangi nkarhi walowuya sweswiwani hi la ku kaneta Pat Khalanga a ka ti humela ka Nkuzani Pat Khalanga i ta ku yini Pat Khalanga hey a ni huma ka Nkuzani mina ni vona ka va nghena purasini a va nghena purasini na mi tweli papa a heleni mahongweni khesile swinene ni hlayisekaka iko a khensa swinene loko ro ku Afrika wa vulavula hi gimeta kwala hi hlanganeni na wona nakambe mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM va na siku lerinene mi tiphina mindzuku ra munghana ra mune ta mi tisela wona nakambe nongonoko lowu kwala va na nhlekani lonene sweswi mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa kusuka kwalano i Dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni ni hlayiseka tata ku lo sala ntsena nhungu wa masiku leswaku mphikizano wa bolo ya misava wu sungula xana a wu swi tiva leswaku Mexico ri ta va ri fambisa FIFA World Cup ra vunharhu ke mahungu